Posle sastanka sa predstavnicima užičke privrede, Nenad Popović, predsjednik Srpske narodne partije, još jednom je podsjetio na značaj pravilnog pristupa ruskom tržištu od strane Srbije i pritom posebno naglasio da sve evropske zemlje poput Nemačke i Austrije imaju svoje institucije za ekonomsku saradnju sa Rusijom. Čak i Japan ima ministra za ekonomsku saradnju sa Ruskom federacijom, dodaje Popović. Zašto je to potrebno? Da bismo ruskim kupcima omogućili da na jednom mestu relativno centralizovano omogućimo da kupuju proizvode. Na jednom mestu mogu da se naprave otkupni centri koji su potrebni kako bi poljoprivrednici iz iz nekoliko regiona mogli svoje proizvode na jednom mestu da dostavljaju, na to mesto se sortiraju po kvalitetu, veličini i tako dalje, i da ruski kupci mogu u celoj Srbiji da dolaze, ne da putuju i špartaju kamionima od juga na sever, već na 2 ili 3 mesta gde bi mogli da postoje ti otkupni centri kako bi proizvode mogli da dobiju. Sve navedeno mnogo brže bilo bi realizovano ukoliko bi postojala institucionalna saradnja, jer bi institucije koje bi se formirale u našoj zemlji ujedno bile i centar za privlačenje ruskih investicija u Srbiju. Rusi su danas veliki investitori u svim zemljama u Evropi, pre svega u poljoprivredi, hemijskoj industriji, naftnoj, gasnoj i tako dalje. Imamo ih prisutne i ovde u Srbiji i sigurno danas je naftna industrija Srbije najveća srpska kompanija. Tu su prisutne i već 2 velike ruske banke, uskoro će ih možda biti i više. Jednostavno rečeno, institucije bi pomogle u promovisanju svih potencijala srpskog tržišta, a sa druge strane pomogle bi i našoj građevinskoj industriji da svoje usluge promoviše na velikom ruskom tržištu, zaključuje Popović.